Ka senjuk kirang bak senong Ribuai Distrik Kasngi Palai kilalej ban kenduk sendan yu Chief Executive Member ka District Council ba Titas Terwel Khan banyak keran halor ka jingkhanglat ka District Council kirang bak senong ban sim benta ka kamsain himasima hak bakum kirang bak senong kidap da ka jing sengau khia halor ketika benta habai keran sekilap thai kubor hadin ka jing kenduk yu CEM ba PB Seliang kum u General Secretary hak jing donlang uba BB Makado uba chairman rengkat ka kanhun kirang bak senong ulong bakum ka senjuk lapan pau ka jing sengau khia hadin ka jingpen mirai jong ka District Council ban khanglat ikirang bak senong ban shimanta ka kamsain himasima markum ka kanhun kirang bak senong kalapan pau ba ka District Council kadai bas nguthu katkum ka jingyat jong ka por namar kirang bak senong kidon ka benta ban wanra ekaroi ka par hapu senong po thau ulong ru bahadin ka jingya kran sengthu berkirang bak senong nakliang uba Titas Khan ulapan pau ba yamenta kamdon ka no ka jing khanglat ikirang bak senong rekum u CEM unbut dia nekte ka kam kumba ka don ru ka ain jong ka hima menlim kabakanglat ikirang bak senong ban shimanta ka kamsain himasima rekum kinyo alam senong kilapan pau ba grade ka por man panthamaya ka ain katkum ka jingya jong ka por wala kirang bak senong kidon benta ka kamsain hima rekim don pat ka hok ban penbor ekipai ba nong senong ban jiat ekonomi khmat namar ka rai ber ka hok ban jiat ekonomi khmat kadai kamon balai lut jong kipai ba Senjuk kirang bak senong Ribuai Distrik mentara singi dap ka jing sengau kemen hadin ba gila perlong ya ka general meeting jong ka senjuk kejungi ngilara de ke jumut banwan ni kenduk UCM ude uklidu na ka benta ka District Council kejungi ubepe lu ya ka riti kedustur ha ka bide bat ki kam senong kam thau di kapon ka benengkong ka bengiken bat UCM mentara singi kalau halor do bentukan notification ka bakila penmi ka sautrik jong bulan April mentau senam halor ka jing khang ki jongki ya kirang bak senong ban yadon bentah ka politik ngisutnat benglio ya ka jing pensai bakat kala don haka ag jong kemelim haka bide bat ka jing khang ya kirang bak senong ban isim bentah ka politik dan haka bide pakani ka bentah ngisutuk benak liang jong hima melim benak liang jong District Council ru kila amen ya kanika ag kaba kila da penmi haus nam ardanyo baik ni kakam kila pak support DCA bat ka basa menta kalong ba nakadiang jong ka state government kan penkloi no baginyo no ya ka asen jong governor hakabide pakadika amendment ka pakila pak nak menta kanika jingkhang ikirang bak senong bani sim menta ka politik semar ba kadum gajingya jong kapor hoi desa tu islam arjanyo arjapra hakapor bagi penmi ya kanika notification nanya kapor bagi penmi ya kanika melima kadon gajing ko hakabubun kisnong hakabala na kisim benta ke politik kawanra ya ka jing pat senong pat thang hari kum gajing ya jong kapor la idon kam namar bakirang bak senong kide kiwi ke ya kersan hak imlang kasalang ki bonra ya ka roi ka par ka senong katau ngimla bandan ya kata tengi kentu ya ka ya minister in charge dong ka DC ru ba in simkya ka bide bagani ba in pun kloino khnang ba nakaliang jong gi kirang bak senong ngini yo bentalang banisim benta ke politik skumbalong berkata bar kapon ka ba ngilayo ru banyak keren hakabide bat kanika jing register ki jaka kumangilarai haka general council kecungi hakabide pakai jing register ki jaka tinggi so kemen sibun banyak tu akan kapor pada kalian jong ka District Council kila dapat pansnai ka landbil bat hakanika landbil kila itu nakaliang jong UCM ba hadin bakila dapat pansnai ki rules kemudian ba nakaliang jong ki pai ba nong senong ki budan apa ki bahap apa ka THDC kemudian kilala ban kilala ban register ya kejaka ke jongki support District Council bat kibang lagi kindu ki ba ai ya ka lun ki bodon benta ban ai lun ban ai ram kemut ba kilala ban sim la kilala ban recognize ya kata certificate kalan certificate ka ban kaliang jong ke District Council ki issue lang bakani ka landbil haka ban kaliang jong governor ru la dapat asen ya kani ka landbil bat ngikirmen scam baleng ba lengpa kani ka landbil kanirap ya ki try muluk ki jonggi ki bodon ki jaka keputa bakin register yang dijaka kejumki hadis council nomor kum pengilakan hakanika jingilang kapal diap tolong ba lading gilik ban register hapo ka kod jong ka DC office kemut kabai register karang palat dekat kum kejing yakan bat CM ngilayo kejing syai ka ba syai kadang namda kasi bahakan iklan bil kemut ba ka lala ya ka ya ki try muduk ki try jaka bakila ban register kejaka kejumki bat nakaliang jongki kila ban mortgage ketu ka jaka lada ki kwa ban simlun na kanu ka bank lan ya kanu institute ka ba aram bat ka wipat ka bang yeken hakabide bat ni ka issue jong ni ka them marwet tin nakaliang jongi ai sapa ka jingtho namar bang issue yeken kiti nam taksi tinggi nama ka jingwan ka jing taksi kalong bet hakabide pag notification
Di hakabidi pakat marwet katu ke jingkam rang bak senong jong kini ki parlok garo nagalang jungi berbeli ngileken taksi bat hadin bangila syong ek istek muti ngesapa ke jingto hakabidi bitik tang bakakam jong karat marwet nagamata kan ke jingkam rang bak senong jong kini ki parlok garo di nagalang jungi ka sejut rang bak senong shen ngin syong istek komiti banginya tai ba hakan rukom ngile namar kumbolong menta nagalang jong ke district council karya chakmat hadin ke jingwan ujor jong ki rang bak senong ki bedan nakatuka jaka nakatuka rai bat ke jingwan ujor jong ki seng walang hakabidi ke jingkam rang bak senong jong kini ki parlok garu di nakaliang jong ke district council kalale la jong ke bentang tingin ang ap ya kata namar mene nakaliang jong u siam lo ang bakila ya la jong ke bentang bat nakaliang jong ke sunjuk kerang bak senong ru hanga bidi pakai isu yang mentahi ngimpat nginang ya keren sukijai bat kanu kalat kenti ka bangin le bat ni sapa ke jingko kanang ba ketika problem jong ki pai ba ki bodon hang teh po right marwet ngin la bansor fiki hai di ikidat singi banwan ita i jingi kenduk jungi ke bangi ken ha ka jingi kenduk di CM mata kasngi desbo